Nakaliang ka Executive Committee jong Khasi Hills Atomos District Council akajialam jong penyak sing kumu CM adin bangilayo ia ka kubor ka jingtik Badminton Higher Secondary School kalapoy siya ka final ka edition ke bahndi pulai jong Subru Tokop International Football Tournament kebelalong ini Nova Delhi nilayo ya kubur Badminton Higher Secondary School kalapoy final dan nakaliang ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Atomos Council kagamen sim ke jingtemen ting lawan hang ne ya gaban ai men sim lem ya kene ke school ke kalapoy har final bat haju opor kene ke school kadai na po ka constituency ke jongahi te ngawan hang ne ban ai ke jing support ke jing kersian ya kene ka school ke bai ke jongi Henry ngusi pat bakam semlala ban poi sia ka thong jo ke jing jom oi ta je le kai ya khai ba leyo ban thep marsigul Henry hakatai berekar na school ke jongi kala sia remno na san la saugul te wat la kata kum UMDC kumonomi khmat na po umroi constituency omla banlen ngayu iba bun isamla iba don sap hadu kata ta na kathan ke jongi na po kathan bibhoy mingi ke jongi iba bun isnem ya ka bagene ke menten uklayo ya kalat banra ya kanam jo ke jingjob hagane ke Subru Tokop bat ngundu jingkermen balesena ne syakman kile ki playas ke jongi wat lakim semlala ban puas ka thong ke jingjob rekin nang troi sitom susu nang bahagaway pat ka tournament yinla ban yo ra ya ka thong jong jingjob si bentang susngo ban kren kundia banagaliang jo state government ngada kerpat ya ka bakat kampai khmat lem syakri boy ni syakri boy district hibro away bar omla ban len bakri boy mi kala juse yabun ti players la kalong ha state level what shadu ka national level hari kum bakalong nimpat gon ni madan ki bapaka ki babaha hapo katanya jongi tilese nga simban na lakaliang ka sport department jong government of Meghalaya kan yarap lem ban penyo i madan ki bakamba nga kermen skemba isamla jong kathani boy mi ki ba i jongi kinang la ya ban pentubit susu ha ka bide bat ka kam yaleka